Vanilas preživita skupaj več, kot je to sploh mogoče, pa zaradi tega vesta vse o drugem? To bomo zdaj preverili. Prvo vprašanje. Koga Miha najprej pokliče takrat, ko ima dobro novico? Vi mi recite kad je napisao. Je napisal. Kaj misliš, koga pokliče? Mislim mene, naravno. Pa bravo. Lahko gledaš, le. Koliko selfijev Marko naredi, preden ga objavi na socialnih omrežjih? To ne bom mogel ganti, ker jih je milijon. Kaj bo 30, napisal? 20, jaz ne vem. 30. 20. Torej dolgo traja, da se naredi, ne? Na, kaj pa pravi Marko? Lej. 15. 15. Ampak blizu sta bila, ne? Kateri del svojega telesa bi Miha popravil? Čakaj, da napiše. Neč se ne menta zdaj. Neč se ne menta. Napisal sem. Marko ne ve, kaj je napisal. Kaže uvijek da ima malog dole, ne, da bi još par centimetra da bi mu pasalo. Ampak to bomo verjeli na besedo. Iskren sam, ajde. To verjamemo na besedo. Iskren sam rekao, iskreno. To, kaj me uvijek drkaš v glavo. Le kaj je napisal. To, kaj me uvijek zajebavaš. Pa dole da si malo spali. No, Miha ima očitno težave z lasmi. Ne, da, ima malo rijeđu kosicu, uvijek ne, ali to će pije nekakve Herbalife. Antena Štajerska.